Salibonani isihlobo esithandekayo, samukelana njalo kusifundo sesithupha salona leli iviki. Sibonga uThixo sigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilileyo. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngiza kunxusa izihlobo zami lazo ukuthi balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Siyamukelana njalo bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu ukuhlangana kwesinye isifundo okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani babukeli labalaleli, samukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwele. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu okhulumayo nguMrs N Mpofu. Singakangeni kusifundo sethu siza kuba lethuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngamathuba osinika wona ukubana sifunde ezwini lakho. Sicela ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana siphathise, sizwisise lokho esizathi sikufunde, ebese sincedisa futhi njalo siphile ngakho. Sicela ngathi ungasisiza silungiselela ukuza kwakho sokusondele kangaka, ukubana ngezifundo ezinjengazona lezi sihlambulukeke silungele ukuza kwakho sokusondele. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga Mandlo. Kuleli viki kusifundo sethu sesithupha isihloko sethu sithi ukuqiniseka kuKristu kuphela. Uqiniseka kuKristu kuphela. Sihlobo esithandekayo kunenge okuthenjwe ngabantu. Lapha abantu abaqiniseka khona. Kodwa kule iviki esingakho nguKristu siza kukhanyelisisa impilo kaPaul landisa lapha suka khona lalapho aya khona. Lalokho akwenzelwe nguKristu, lesiqiniseko alaso nguKristu, okuyikho esizafuna sifunde khona lathi sibone ukuthi singakwenza njani ezimpilweni zethu ukuthi sibe lesiqiniseko kuKristu, siqine kuye kuphela, singathembi okunye, singenzi eminye imisebenzi ukuze sisindiswe. Sithembe uKristu ngoba sisindiswa ngoKristu yena kuphela, akancediswa nguKristu olawulayo njalo izenzakalo zempilo zethu. Siza kukhanyela indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda uFiliphu 3 ivesi 10 usiya ku11 bese sixoxe. Ngifuna ukumazi uKristu lamandla okuvuka kwakhe ekufeni lobudlelwano bokuhlanganyela ekuhluphekeni kwakhe. Ngibe njengaye ekufeni ukuze ngenye indlela ngithole ukuvuka kwabafileyo. Mfundisi Dube, singayisungula njani le ndaba? Kuyini okutholayo? Isihloko sethu balalela abukeli sithi kuqiniseka kuKristu. Kumbuka lesibindi kuKristu. Kunjani? Empilweni nxa siphila, nxa sikholwa. uPaul uthena engudingayo kuphela ukumazi uKristu. Ngikhuluma ngoPaul esimaziyo esesenguSaul. Right. Uthi wayephila impilo bani? SenguPaul la. Right. Uthi mina sengudinga ukwazi. Ngifuna ukwazi yena uKristu kuphela ngani ngoba kuye kulamandla ovuko. Right. Nxa yena evukile kufeni, lami ngiyavuke kufeni kwakomoya. Kunjani? Kuye futhi kulobudlelwano loNkulunkulu. So nxa elobudlelwano loNkulunkulu Kristu, lami nxa sengikuye ngizalo ubudlelwano laye labanye abantu. So sithola uPaul esinika lapho ukwazi ukuthi kuba lesibindi kuKristu uma ngamukela uKristu njengomsindisi uphile ngaye. So sivezelwa ukuthi usindiso lomuntu alikho kwenye into ngaphandle kwaKristu. uPaul uthena okuzayenza abantu basindiswe lokuzenza umuntu akuthiwa ungcwele kuthiwe kona ungumkhonzi kubele uya nguKristu ophakathi kwakhe. Ungachiya uKristu akula bungcwele, akula kukhonza, akula buKristu obupheleleyo. uKristu yinziki yokholo lwethu yakho konke. Yikho kuthiwa ngumfundisi. Nginanzelela lapha anti sikhumbule ukuthi uMpostoli Paul izolo enguSawuli ubehlukumeza amaKristu. Kunjani? Kodwa uma esengapha sekuKristu usefisa ukubana abe ingxenye ekuhlukuluzweni uKristu. Enanzelela ukuthi ukuhlukuluzwa ngenxa kaKristu akuthi ukulahlwa, kodwa yena wahlukuluzwa. So thina singobani esingakhalela ukuthi sigweme kumbe kusigweme lokho ukuhlukuluzwa? Uyananzelela ukuthi isitha siyalwa. Nxa senguKristu akula ndlela engahlangana lokunjani lokuhlukuluzwa. Abese kubona kuyinto enhle ukuthi ahlukuluze njengalokho uKristu wenjani wahlukuluza. Mhlawumbe okufanele ukuthi mana kube ingqondo esilawo lamhlanje
babukela balale ukuthi aluba sihlangana lobunzima singakhali ukuthi kungani mina ngihlupheka ngoba uKristu njani uKristu wahlupheka uKristu wahlupheka hey manje mina nginanzelela ukuthi into ayifunayo lapha ufuna impilo engunaphakade right ukuba mazi uKristu impilo engunaphakade yes sithola ukuthi lapha nxa uPaul ubhala kakhulu ekhangele iproblem eyayisikhona ukuthi kwasokule mfundiso eyayisikhona eyayisisenza ukuthi abezizweni bakubone kunzima ukusindiseka kwabo ukuthi hayi lapha kudingeka ukuthi lisokwe ukuze lamukeleke kodwa lapha uqinisa kakhulu indingeko yokubana kumele sithembele kuKristu yedwa qha uKristu akudingeki okunye isikhathi eziningi amabandla athola sokufakwe imithetho eminingi ukuze basindiswe abantu batshone beselangeni bexatshiwe abanye bayatshelwa ukuthi baye kwelinye idolobho elithize besiyadinga usindiso kusetshenzelwe ukuthi abantu basindiswe abanye ngabathathelwa inkomo zabo izifuyo zabo inotho yabo bayichithe bedinga usindiso kodwa uPaul asitshela khona ukuthi akudingeki ukuthi ngenze lutho uKristu nguye osidingayo thina yithi esilahlekileyo sihlobo ezithandekayo yithi esidinga umsindisi so indaba yokusindiswa sisindiswa ngomusa ngokukholwa kuphela yebo mfundisi wami ngifuna umcabango ukuthi uPaul ofana nayo yes ebhala ngale kuFilipi 1 ngale right verse 21 uthi kimi ukuphila ngoKristu ukuba inotho exactly so nxa esithena engufisa ekwazi uKristu uthena nxa ngiphila akube nguKristu ophila phakathi kwami lokuthi enguphilela kube ngukuthokoza uKristu xa ngingafa akube inzuzo kaKristu ngoba vele ngigcinwe nguye so yisisi Kristu ukuthi akube nguJesu kumbe ngiyagula ngiyahlupheka ngiyaswela uKristu kabe nguye obusayo kuzaba nguKristu ongisindisayo uKristu kuphela sihlobo zami asidingeni uKristu uzananzelela ukuthi uPaul lo esikhuluma ngaye loba lapha wayesentilongweni yeah you know uqinisa labazalwana abatshele lapha asuka khona la yakhona asikhangele uvesi ngo1 siya ku3 namhlanje sizabe sikusahluko sesithathu sika Philip uthini kanti uPaul umuntu osentilongweni uthembisani ukhuthazani abantu okokucina bazalwane thokozani enkosini akusihlupho kimi ukulilobela ngezinto zinye futhi njalo kuyisivikelo kini qaphelani izinja lezo abantu labo abenza okubi abalimazi bomzimba labo ngoba thina yithi abokusokwa thina esikhonza ngomoya kaNkuluNkulu esiziqhenya ngoKristu Jesu njalo esingabeki ithemba okwenyama nansi indaba uqalisa ukhuluma imicijo emihle ekhuthaza ibandla abe seletha lomunye ububi ayesebubona kuyini uPaul akutshoyo kungaba kukuhle lapha ukukhuthaza ibandla ukuthi lenze sikhumbule umuntu lo osentilongweni sokukhulunywa ngokuthi kuyathokozeka yini yeah uKristu nxa esemuntwini kulokusuthiseka right ngoba yena udlulile phakathi kwezinhlupho right futhi wafa yes thina uPaul asilobela sisaphila sikafi right uthi uKristu lo engikhuluma ngaye nguye futhi lwana uKristu wathi sesiphambane abantu babaxolele esizubuhlungu so umuntu angaba uKristu uba lesibindi sesihloko esikhulumileyo sokuthi abe lentokozo iyekhuthazwa nguPaul ukuthi thokozani lisenkosini ungazama ukudinga intokozo ungenkosini awusuzuthokoza kodwa nxa ukuKristu kuphuphuma intokozo yokukhululeka ukuthi angilanto engivimbela ukuthi ngimkhonze uNkulunkulu angilasice engilaso komunye umuntu la kuThixo so intokozo yakona ivela kuNkulunkulu iyathina njengamaKristu abantu eFilipi thokozani enkosini ukhuluma nje sejele ubatshela mina ngiyathokoza ngoba ngibotshelwe ukukhoza lani khona ngapho lenhlupho zenithokozanini athi kodwa linanzelele kulezinja sekhuluma ngesimilo la sabantu abakhona phakathi kwabo abasebenzisa ukusoka sokunganikho ukusindisayo ukusika abantu imutilation ekhulunywe so uthena asisindiswa imikhuba hayi lezi izinto kodwa sisindiswa nguJesu lo esimamukeleyo sithokoza sikuye ngibona iqathanisa ukuthi ukulandela imikhuba lokwamukela uKristu ngemela amukele ngoba ngolethi inkululeko phakathi kwabantu uKristu kuphela osikhululayo ukungithinta ulapha athi
singazithembi thina njengabantu benyama Right. kodwa umuntu omuthi athenjwe uKristu ngoba ingozi yokuzithemba lokho ngisuka bese ngizibona ngani right ngibona ngani uKristu kangisamdingi ngoba ngenelisekile ngalokho engikho khona ukanti ngeneliseke ngikho khona ukho khona kungabe kungilahlile kunjalo kodwa uKristu angaba yiso isilinganiso sethu ngezindlela nyabe ngingasazithembi mina nxa ngizikhangele ngizixeganisa lo Kristu ngazixeganisa lo mngani wami kumbe lo mfowethu ngoba usindiso siluthola kuKristu kuphela yikho akunanzelayo ukwafundisa abantu ukuthi uKristu uthi mina sengifila kuseyimi engiphilayo kodwa sokunguKristu ophilayo aloba singakukhulekela ukuthi kuphila uKristu intando kaKristu beyiyo ebusayo ngingazethembi ngithemba uKristu sithemba uKristu kukho konke no indaba yokwenqoba even inhlupho zonke silazo yikuthokoza enkosini sithembe uKristu nxa uthokoza kuphela lapho wazi khona ukuthi ukhulekile umuntu lo uyangese Bengicabanga khona lapho ukuthi khathesi thina uhlupho esesilalo ayisilo lolo kusokwa maforo. Khathesi abanye bathi nikela. Uyahlabela subona ngathi ngokuhlabela kumbe ngokuphatheka ezinkonzweni sokungakwenza ukuthi usindiseke. Khona lokho kuyizinto lathi siyaxwayisa ukuthi sihlale siqaphele sinanzelela ukuthi lokho ayiseyikho kaKristu. Ngibona lathi kusiba relevant kakhulu. Angithi phela siyabonga amandla okusikhuthaza lapha isihlobo ezithandekayo sisempini sihlaliseke kuphela sivikeleke kuphela nxa sikubani bakithi sikuKristu kukho konke esikwenzayo asihlalene enkosi singadinga abantu lokuthi abantu basijabulele basamukele ukuthi senza kuhle mfundisi wami ngifikela umcabango leba nxa usithi sisempini mvulela uMahubo 22 verse 16 uPaul nxa esithi kulezinja right ngifuna abalalela bokele sikhangele ukuthi ukhuluma ngesimilo usambulo ngathi ngaphandle koJesu kulezinja labathakathi yes so uthena kule mfundiso esiphumelethwa ngabantu right uDavid lapha kuMahubo kubhaleka ngezinja ngamazwi ayekhulunywa nguJesu ayaprofitwa ngehubo likaDavid ukuthi kulezinja ezingigaqeleyo ngifuna ibale bese sithi umcabango ngilayo la Verse 16 Izinja sezingihanqile ixuku labantu ababi selingihonqolozele sebengigwaze izandla lezinyawo uyezwa ukuthi uthe izinja wathi ixuku labantu ungenzakala ukuthi empilweni ucindezelo waqaqelwa yibubi ikokuchaswa lapho ukuthi izinja kukhulunywa ngesimilo kukhulunywa ngezehlakalo kukhulunywa ngobunzima ongabe bukhona kodwa okhuluma lamazwi la nguJesu lo owayeprofita ngehubo leli but Jesu ufana nayo nguyothi baxolele wayele sentokozweni kaBaba so lapha sifundisa ukuthi ukuthokoza awuthokozi kuphela uhlezi kuhle inhlupho zikhona ngenxa lo umkholwayo uJesu khulekela intokozo uthi inkosi ngiyabonga ngihlupheka njengawe ngoba ekugcineni kule ntambo esiyafunda ngamele siyichaye eyosindiso so siqaqelwe izinhlupho siqaqelwe ukuncindezelo kwehlukeneyo kodwa asazini ukuthi sile ntokozo kuKristu okuthiwa thokozani njalo njalo kakhulu indaba leyo ukuthi loba kunzima njani sithokoze siyabonga mfundisi ukuthi uyithinte iqhakathekile kule inhlupho ezinengi ngwenya ikakhulu kwelakithi khona lapha esiphila khona mhlaba wonke jike into azimanga kuhle simele sithokoze kunjalo ekuthokozeni ukuthokozeka kuphela uma simethemba uKristu right ukuthi simethembe ukuthi sibe mazi so imanual yokuthi sibe mazi uKristu yini ilizwi lakhe aluba singamdingi kumanual yakhe sizananzelela ukuthi aluba sesithe saba lobunzima asisiboni isizathu sokuthi singathokoza njani kodwa singabamazi uKristu elizwini lakhe sibokwazi ukuthi yena enguNkulunkulu akazange wahlangana lobunzima obumangalisayo sizabona kulesizathu sokuthi sinjani sithokoze usetshila umfundisi lapha ukuthi ukuthokoza kakuthi ukuthi inhlupho kazikho thina kumele ukuthi sikhangele ngalo kohlupho ukuthi lanxa ngizolohlupho kodwa ukhona ongithembise impilo engcono kusasa khona khona bese kusinika intokozo ukuthi lanxa ngingahlupheka ngokusikhatshana kodwa masinyane ozawuza uzazongikhulula ngithole intokozo engapheli kaningi kuyini kanti okwesenqabela ukuthi sigcine
singathokozi ongabe usimisa ukuthi sithokoze ungananzelela ungakhangela uhlupho ngokwalo right ugcina usulubona solulukhulu kakhulu okokuthi lukwenza ukuthi uhlale usungumuntu ohlulukelweyo uhlale usuphila ngokwesaba kodwa khonokho akutshileyo ubaba uNgwenya laphana nxa singakhangela ngale sikhangele kuJesu Kristu umqalisi lomphelisi wokukholwa kwethu izinto zingaba ngcono maforo sifunde lenyonini inyoni uyazi mina ngiyazibuza ukuthi uNkulunkulu shwa izifundo asinika zona balaleli lababukeli sizihambela nje singabhadalanga inyoni maforo kumbe idlile kumbe ayidlanga iqala ekuseni sizizwa tswi zibonga zidumisa lathi kasifundeni ukubonga sidumise ngazo zonke isikhathi kakhulu yes kule ngoma yakisho kubana ungatsheli ungababaza uhlupho lwakho tshela uhlupho lwakho litshela ubabaza ubukhulu bukangani bukaNkulunkulu ke sikhangele izolo kaPaul uchapter 3 khona phana kaPhilip iverse ngu4 usiya ku6 ngeke ngatsho siveza lapha ukuthi sonke silayo izolo lapho esisuka khona lapho esikhitshwe khona so sike sikhangele ukuthi kanti wayengumuntu onjani izolo uPaul verse 4 siya ku6 lanxa nje mina ngokwami ngilezizathu zethemba elinjalo uma kulomuntu ocabanga ukuthi ulezizathu zokuthemba okwenyama mina ngilezinengi ngasokwa ngosuku lwesificaminwembili ngingowako-Israyeli owesizwana sako-Benjamini umHebheru wamaHebheru ngokomthetho ngingumFarisi ngokutshiseka ngahlukuluza ibandla ngokulunga mayelana lomthetho angilacala nansi CV madoda imi njani usichaza ethini kanti uPaul kuyini kakhulu akuvezayo ukuqathekile ngempilo yakhe okusitshengisa ukuzethemba lapha uthi kulezinto ezimbala azibalisayo kakhulu aziqhenya ngakho yena azithiya uyaziqhenya lapha ukuthi yena wayezethemba andakhumbula ukuthi azahlangane lo Jesu esiyeDamaseko wayevela thola incwadi umpristi omkhulu ukuthi ayekwenza ayedume ngakho ezethembile ukuthi akula mKristu oza kuma phambi kwakhe yena ulamandla usephethe lencwadi emnika sithi kulamhlanje sithi uncwadi evela kugovernor or kumthungameli kupresident ukuthi ayebopha ahlukuluza amaKristu now khonokhiyana kwakumenza abe ligunya wazibona ibizo lakhe lingaqanjwa nje wonke umuntu wayethuthumela khonokhiyana kwamenza wabona ngani uqhakathekile anti lapha kuyizolo yakhe ukukhuluma lokhu esengapha esekuKristu esenanzelela ukuthi hayi lapha wayezethemba ukuzethemba kakunjani kakuzukusinceda izolo yakhe imenza ananzelele intokozo eyamlahlekelayo ngasekhangele ilamhlanje right ikakhulu ngakhangela impilo eyabulayo ikakhulu uthembe imikhuba lokuthi insindiswa ngalendlela uyakukholwa ukuthi uPaul esenza konke ayekwenza wayekukholwa ukuthi uqondile wayebone ku mission kaNkulunkulu esiyabulala laba yibabaye belahlekile so kaningi kwesinye isikhathi kuyabe kulobunyama oyabe bukembesile ubona ngani okwenzayo yikho okuqondileyo angazi kumbe kuyini okunye sikuthola ngesimilo lesi okunye okwenza uPaul akhulume kanje ukuthi ukhathazwa ngamaJuda akhangeleyo right amaJuda ngabafowabo asesuke kubo ngokwamukela uJesu uyakwazi ukuthi bona babona ngani baqondile njengaye wayebona ngani uqondile kodwa nasengaphe kukhanya ukuthi hayi labantu basemnyameni wothi mbasize sekhuza ke leli bandla ukuthi lingalandeli laba abantu laba ababona ngani ukusoka yikho kwenza ukuthi umuntu asindiswe uJesu nabamalile nguye indlela yosindiso so uPaul lapha ubalimukisa ukuthi ukusoka kakulamandla ukuthi kungasindisa umuntu ngumkhuba wesizwe exactly kodwa ke uKristu uzile ukusivezela indlela yokusindiswa abangafuni ukumamukela ngicela umvulele iHebrews chapter 6 verse 1 khonapho uthi uKristu uzile ukuthi avule indlela yokuthi abantu basindiswe ngayo so uthi lapha akula sindiso luzavela ngomkhubo wokusoka kodwa usindiso luvela ngokwamukela uJesu ngoba phela nguyindlela yakho neyosindiso nguye phela oza kwenza ukuthi
umhlaba wonke usindiswe, umJuda lo muntu ongasomJuda uzabambanisa bonke basindiswe. Hebrews 6 verse 1. Verse 1. Ngakho kasiyekeleni imfundiso elula ngoKristu siqhubeke siye ekukhuleni. Kasingasibekeli futhi isisekelo sokuphenduka ezenzweni eziholela okufeni lezokukholwa kuNkulunkulu. Ungaba lamlalelo mbukelo Hebrews 9 verse 14 lo Romans 2 verse 25 kuya ku29. Eyacindezela uPaul ukuthi indaba yokusoka le yayingumkhuba wakwaIsrayeli owagcina lapho ugcina khona uJesu sebuya usenguyindlela yosindiso. So uqinisa lapho ukuthi impilo yami yayizolo ngangiziqhenya ngibona ngani ngiqondile. Kungenza mlalelo mbukelo ukuthi ubona ngani lapho khona uqondile. Kodwa akuthatha iBhayibheli eliveza uJesu lingakukhombela isici ungaphikisi ngoba antu uJesu kuJohn 14 verse 16 ngiyindlela leqiniso lokuphila. So nxa indlela ililizwi likaNkulunkulu kuhle ukuthi singamukela iqiniso siliphile bese sichiya imikhuba yayizolo siziqhenye ngoJesu ophela enguye usindiso ngalamunye umuntu ongasindisa ngaphandle kwakhe. Wayekhuthele ngokwemisebenzi efuna ukuzi efuna manje ngithola ukuthi lindoda maforo yaba lenguquko eqotho. Right. Eyathungamela ukuthi ananzelele ukuthi hayi lezi izinto zenyama okuqhakathekileyo ilokho okukaNkulunkulu. Nginanzelela ukuthi lathi nxa sesithe sahlangana lo Kristu izolo yethu kayimelanga isivimbele ukuthi sibone ubuso bukaKristu. Ungananzelela abanye kwenye side kulabanye ukuthi ngakhangela izolo yakhe azibone ngasasindiseki, azibone sengumuntu ongafanelanga. Kodwa izolo yethu kasisibekeleni sikhangele phambili kuKristu uzasinika amandla ukuthi siqhubekele phambili ngempilo. Kakhulu. Ngithanda lapha uRoma 7 bese ngisebe sathi uqhubeka ngalo. Isigaba sokucina uverse 5. Uthi ngokomthetho umFarisi. Right. Now kade abaFarisi bebenjani? Antu ufunde kuGamaliyeli. Right, ngolimi lwamhlanje ube igraduate engusikhutha mfundo. Now amaFarisi umthetho bebewugcina baze bawengeza kwenza kwabanzima ngezindlela kuye ube kuthatha ukuthi umthetho uyosindisayo. Right. So kukanti nxa sengapha senza ukuthi umthetho kawusindisi kodwa kusindisayo nguJesu umnikazi womthetho. Umthetho sengugcina ngoba lo ongipha usindiso uthi aluba ngimthanda ngenze njani ngiwugcina. Exactly. Kakhulu indaba yomthetho simele siqaphela ngithi phela umthetho ukuthi usebenza ngayiphi indlela uyachasiswa ukuthi uyisibuko yosikhomba ahula uthini kanti uRoma indaba le verse 7 siya ku12. Ngakho siza kuthini na? Umthetho uyisono na? Ngempela kawusiso. Ngeqiniso mina ngangingasoze ngazi ukuthi isono siyini ngaphandle kwangawo umthetho. Ngoba ngayikwazi ukuthi ukuhawukela ngempela kuyini aluba umthetho wawungatsho ukuthi ungahawukeli. Kodwa isono sithatha ithuba elilethwa ngumlayo. Saveza kimi izinhlobo zonke zenkanuko yokuhawukela ngoba ngaphandle komthetho isono sifile. Mina ngake ngaphila ngaphandle komthetho kodwa kwathi ekufikeni komlayo isono savuka saphila mina ngafa. Ngathola ukuthi wona lo umlayo wawuhlose ukuletha ukuphila kodwa waletha ukufa. Ngoba isono sithatha ithuba elalethwa ngomlayo sangikhohlisa kwathi ngomthetho sangibulala. Ngakho-ke umthetho ungcwele lomlayo ungcwele ulungile njalo muhle. Right. Futhi siqathanise lapha ngoba singaqhubeka sinje omnye ngasala esebamba ukuthi kulahliwe umthetho kawusebenzi kawucina. Umsebenzi womthetho ngowani ungakhayela uMateyu 5 iverse 21 layo uJesu uyawufaka achasise ungasibalela chapter 5 verse 21 to 22 uzihlanganise mfuni ungayibala verse 21 to 22. Selezwa ukuthi kwathiwa ngabasendulo ungabulali. Lo obulalayo uzagwetshwa. Kodwa ngilitshela ngithi loba ngubani ozondela umfowabo uzakwahlulelwa emthethwandaba. Njalo lo othi kumfowabo silimandini uzathonisiswa emphakathini. Kodwa lo othi wena siwula uzakuba sengozini yomlilo wesihogo.
right ungakhangela 27 lo 28 uyaletha indaba ezifanayo futhi ukuthi lo khangelo wesifazana umhawukela amfise usefebile uJesu lo asikuhlanganise lapha mfundisi siphuma ngalani umsebenzi womthetho ngowani siyawulahla yini uJesu lapho uhla uqinisa umthetho awulahleki right ngoba umthetho isimilo sakho uJesu right uveza ukuthi uNkulunkulu lo Jesu banjani so uJesu lapha kuchoyo eqinisa okuthiko nguPaul ukuthi umthetho ungitshengisa ukuthi ngiyisoni yes bese ngisiya kuJesu onguye ongihlambululayo anginika amandla okugcina umthetho so ngenye indlela umthetho uyisibuko sokungivezela ukwehluleka kwami bese ngidinga amanzi okugeza le ingcekeze engilayo amanzi akhona nguJesu ngegazi lakhe so uJesu ke uqinisa ukuthi hayi angikhangeli mina okubona ngamehlo ukuthi kantshontshanga kodwa ungafisa uselithuba lokuyatshontsha kimi ngikhangela isifiso sakho ukuthi ngabe uzithona ngabe uphumelele ungafisa ukufeba uselithuba isifiso kumlimi uyisenzo so indaba yomthetho izika ukudlula ukubhala ukuthi ungatshontshi ithi ukuthi ukuphila kuhlabule ngaphakathi komkhumbulo uJesu phakathi kwami yikuPaul ukuthi kimi ukuphila nguJesu oxotsha yonke into bese ndihlambuluka hey uNkulunkulu asisiza khona apho yeah asisindiswa ngumthetho right njalo futhi asisindiseki nxa ungekho antu yabona bathi ngoba umthetho yothi ukutshontsha kubi right nxa umthetho ungekho ukuthi isono kasikho asikho isono nxa singekho uKristu wafeliza so nxa kuthi uJesu wafa ezofela izoni ezephula umthetho ukuthi ekwahlulelweni ke umthetho wona lwanofana nayo wabulalisa uJesu yoza setshenziswa ukuhlangula abakuJesu ukuthi bangayi kufela indaba le uqinise lo verse ngo9 ukhulu ubusukhulu balo verse ngo9 chapter 3 verse 9 ngitholakele kuye ngingela kulunga okungokwami okuvelela emthethweni kodwa lokhu okungenxa yokukholwa kuKristu ukulunga okuvela kuNkulunkulu njalo okungokukholwa yes bengicabanga khona pha ngomthetho maforo ungananzelela ngendlela uJesu nxa esewunabisa kwezinye izikhathi engxenye ngabe kuthiwa sizimakele uyabusufaka ithiki uhlucithi ukuthi hayi lapha akangikho la sithola ukuthi wona lo mthetho oyephuliweyo wadimanda impilo yayo nalo wephulileyo kunjani okusekusivezela ukuthi thina ngokusilela kwethu uJesu simdinga kangaka ukuthi nxa engekho kunjani ngeke ume ngesibindi ngoba emthethweni lapha uyabubona ukuthi hayi ngiyasilela kodwa akukho engakwenza ukuthi ngizincedise kakhulu esingakho sihlobo zami sidinga uKristu uKristu nguye ozakusifundisa lokugcina umthetho wakhe ukuthi ugcinwa kanjani awulahlwa silawo siqhubeka silokho silawo uyazi nxa kunje uKristu zakhulume mfundisi Dube indaba yokuthi kulezinye izinto eziqhakathekileyo ezijulileyo ukwedlula ezinye uyazi kwesinye isikhathi ngwenya sasiqine uyazi abantu baqine entweni ezingaqhakathekanga iscreen nje kuphela kupolish ingaphakathi injani bakithi ingahlambulukanga kumbe ingagcinwanga kahle ungakhanyela indaba ekuJohn ngo9 silethelwa indatshana yeziphofu zithungamele esinye bakithi esinye isiphofu uJesu uyayiletha indaba ayichasise ukuthi kuyadingakala ukuthi kuvulwe amehlo abantu babone inengi lethu sisemnyameni besingaboni sihamba silo Paul layo yathi ukuthi hayi konke lokho bengikwenza ngikhuthele kodwa benginjani bakithi bengingaboni kuyadingakala ukuthi uJesu asivule amehlo sihambe ngokuqonda ngicela usibambele uJohn ngo9 verse ngo39 bese sixoxa lapha uJesu wathi ngiyeza lapha emhlabeni ukuza kwahlilwela ukuze iziphofu zibone ukuthi labo ababonayo babonakale beyiziphofu right nansi indaba la izolo uPaul impilo yakhe ibimakwa kumbe iweywa ngokuthi ugcina imkhuba njani yikho sitsho ukuthi ngangisenza lokho ngasoka mina ngosuku lwesi8 ngiyenza lokho ngikhuthele ngafunda kuGamaliyeli ngiyenza lokho ngingumHebheru wamaHebheru
kodwa ngapha nxa ukukhangela singasebenzisa indaba ye-ledger sibili ukuthi i-currency yempilo kaPaul kade sesikhuluma ngakho sengosindisiweyo seyenzelwe zonke lezi zinto asekwenza yena sokuyisikolodo usephila ephilela uKristu kundaba le kakhulu yokungaboni kuyini esingakutsho ukuthi siyabe siziphofu ulezilo ulentshukuntshu ukhuthalele ukwenza ukuhle wonke umuntu uyakholwa ukuthi engwenza yikho okuqondile so right kuhle akulula ukuthi umuntu esenza ukuthi kumtshela ukuthi hayi lapho uyaphosisa uthi ngiyabona engikwenza ngiyakwazi alright uPaul esikhuluma ngaye wayehamba ngomsebenzi wakhe ukuthi ubona ngani abakholwa kuJesu bayaphambanisa isiko lakuJuda ngcono babulawa right futhi unikwe imvumo ngabathungameli exactly ulegunya lokuthi mina ngilabathungameli bangemva kwami so ukubona kwakhe kuye kwakuyisiqiniso ukuthi ngiqondile mina ngikholisiswa nguNkulunkulu akwenzayo wathi yena uyabona esebenzisa amehlo enyama ngizaqala ukuvala wona exactly yeah wasemchaya ngombani wathi ufuna ukuvala amehlo akho enyama la ukuze sengikunika amehlo akho enyama sengikunika amehlo akho moya ukuthi lana kathi ungaboni ubuyisiphofu ngapho uvula amehlo sengikunika amehlo angaphakathi engubona lapha ukuthi ukuhamba ngendlela yethu yenyama yibuphofu njengoPaul kodwa nxa sisamukela uJesu sahlanga lombane wesiphambano wakhupha ukubona kwami wanginika ukubona kwezulu ukulandela umthetho kaNkuluNkulu sengilamehlo akomoya yikuthi ekade ngikuthanda ngicina sengikuzonda bese tatade ngikuzonda ubungumuntu ongalandaba lokuthi ukhonze ubona sokukumnandi ukuhambe enkonzweni ubungumuntu okade kanandaba lokuthi wenza into ezilungileyo ubona sokumnandi ngoba sulamehlo akomoya so indaba yobuphofu yikungazi iqiniso lokulunga kwaJesu indaba yokuthi uyabona kodwa ungaboni yikwenza izinto zenyama so uPaul uzosifitizela lapho ukuthi ayibazalwane asidingena amehlo akomoya bese sisusa ubuphofu benyama sinikwe ukubona kwakomoya ukulandela ukulunga kwaKristu lesiphambano sakhe yes ivesi le nxa uyibala maforo iyamangalisa ukuthi uJesu ezile right abanye babonakala sebeyiziphofu kodwa abanye bakhanya babona ukukhanya sinanzelela ukuthi ukukhanya lokho ngokwakho bekungadluleli umuntu kodwa lo okhanyiselweyo ngendlela ayenze ngayo is either uzagcina engasaboni kumbe egcine esebona khangela lapho ukuthi wena ungathanda ubunyama ugcina vele ungasaboni lutho right lanxa ukhanyiselwe kodwa wena ukhetha ukuhlala ebunyameni khathesi lathi sisengozini ukuthi sizitshele ukuthi uNkulunkulu usikhanyisele konke okweneleyo ukuthi sisindiswe bese sicina lapho singasabali singasakhuli ekukholweni so ukukhanya lokhu nxa kusiza kithi kubuya kusenza kube lokwehlukana abanye babone abanye becine bengasaboni uzatsho la kusambulo ngalo ukuthi thengani kimi yaza ula umuntu opha nje isiphofu ngapha wasize futhi awuboni ikakhulu umuntu ongaboniyo kodwa engakholwa ukuthi kaboni nesithi uyabona kuba lempikiswano enkulu kuyadingakala ukuthi sivule amehlo ngwenye so kubona ukuthi uyathi lisenza inombolo ngiyakhuluma ngisesikolo liphiwe nansi uhlupho lapha wena usebenzise indlela engayisiyo ikunike ianswer ube lapha uthi mina ngiqondile bathi uthi ngaliyenzela ube isithutha usunanzelela ukuthi wena usebenzise iformula enjani so thina ukwezethemba kwenza sebenzise iformula ngesilungu engayisiyo ukanti ukwethemba uKristu kuza senza ukuthi sibone ukuthi ayisiziphofu kasiboni sidingoza sidonsa ngoba iziphofu kazidonsani kudinga obonayo ukuthi adonse iziphofu so thina njengabantu siyiziphofu sidinga uJesu obonayo ukuthi asidonse ngoba indlela leyi athi sihambe kiyo le uhambe kiyo so yena kayiphumphuthi uyayazi thina ke siyiziphofu siyayiqalisa uhamba kiyo sifuna ukuthi sithi esibonayo sifuna ukuthi sithungamele kakhulu uJesu asisize asihawukele kakhulu endabeni yona le ukuthi sivulwe amehlo sibone ngiyabona balalela babukela okuqhathekileyo ngoJesu obonayo kalokhu ungwenye sejilo ngubani ngoJesu it's all about Christ sike sikhangele indaba yokukholwa kukaKristu
kulokukholwa kuKristu lokukholwa kukaKristu. Ya, sike sikhangele lama verse ungakasukela uFilipi esesike sambala u3 verse 8 lo 9. Ngifuna mandlo sike sikhangele uEfeso ngo1 iverse ngu4 lo Korinte wesibili ngu5 iverse ngu21. Sike sikhangele indaba leyi yokukholwa ukuthi sikholwa ngayiphi indlela kuyikuphi okukhangelelweyo empilweni zethu. Kwabase Efeso 1 Verse 4. iverse ngelika 4. Yes. Ngoba wasikhetha kuye umhlaba ungakadalwa ukuba sibe ngcwele singela sici ebusweni bakhe ngothando. Then Korinte wesibili ngu5 verse ngu21. Kasifihleli lapha uPaul andla izindaba ukuthi uyayiletha icace. Number 1 sike sisukele la. uPaul kwathinta ukuthi wayelendlela yakhe ayihamba ngayo ngahle. Yeah. Wasehlangana lo Kristu eDamaseko. Esehlangane laye kwahle kwaba yabawuthe angithi phela. Wasephila impilo. Yikho lapho eseqinisa ukuthi hayi ukhololo lengilalo ayisilo lwami lolu ngoluka Kristu. Yeah. 5:21. 2 Corinthians 5 verse 21. uNkulunkulu wamenza waba yisono owayengela sono ngenxa yethu ukuze kuthi kuye sibe yikulunga kukaNkulunkulu. Alright, kulama verse singaba lo Kolose ngo2:9 lo Galatia ngo2:20 ngala ngithi phela kuyini esikufundayo lapha umcijo kumbe ukufithizelwa nguPaul kuyini afuna sikufunde ngoKristu akutsho kuyini esikwenzelwe la ukufitizela okukhulu kaPaul mina nguthola kukhutshwa kakhulu kuverse 20 ka chapter 2 lapha noGalatians athena ngibethele lo Kristu angisaphili mina kodwa uKristu ephila phakathi kwami lempilo leyi engilayo angisayiphili ngenyama kodwa sengiphila ngokukholwa kundodana eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Right. So uPaul uthena angisazenzela izinto sengilawulwa ngulo wangidalayo. Yiso iKristu afuna sibe sisibambe sona ukuthi nxa kuthiwa nxa sithena ukukholwa kuKristu kuphela uthi akula siKristu singala Jesu Kristu wakhona. Akuvumi ukuthi ungumKristu usala uKristu akukhulumayo. Ngeke ngathi mbhoda lapha ngemhlangano le kade khona ngafika kwenye indawo kulezethekeli ngasembuza abazalwane ukuthi umKristu kuyini ngifuna uphendule izethekeli bathi umKristu ngokhuluma ngoJesu ngathi endumphendule kuhle. So ukuthi wonke umuntu ngemhla ka 25 December ngumKristu. Right. Bahleka ngathi ngizama ukuthi ngithi mina sizafela khonoko uJesu nxa sebuye ukuthi lake la ngifakaza ngemlomo yenu lalo uKristu elimkhuluma ngomlomo. So uKristu ngokwazi uJesu ukuthi wamfela abesephila ngendlela yakhe nale ukuthi wayefela ukuthi ahambe ngayiphi indlela. So kuqakathekile ukuthi uPaul akutsho sikwamukela ukuthi nxa uKristu wangifela angisaphili kumele mina impilo yami ngiyise kuye angihlambule bese ngithathe yakhe ibe yephila phakathi kwami sengiza khona ukuyarate engakwenzi okulungileyo kade nguzonda akade ngikuthanda nguzonde. So uPaul uthena lapha ukukholwa kuKristu kuphela kuthi ukulahle yami impilo ngamukele kaKristu ngiphile yona ngoba ngithe ngokukholwa ngoKristu sengingumKristu opheleleyo. SingamaKristu ngoba sifuze uKristu ikutsho. Ngicabanga ukuthi usindiso kumbe icebo losindiso limayelana lo Kristu ususele ekuqaleni kuze kufike kuphetheni kwakhe. Mina akukho engikwenzayo. Ngifana nomuntu ukuthi wehlala lapha ukuthi nizadlani ngiyalethela ukudla ngenzelwa konke. So bese kusithini like uKristu ukwenza wenzela thina ekwenza futhi ekithi. Right. Ngoba alube kwenze elaphana ukwenze kithi njani sehlanganela la ebuhluphekeni ngoba la wahlupheka. So nxa ngihlupheka kumbe ngifela soze ngithi kungani mina ngizathi uKristu uvumile bese ngikhangela kuKristu angisakhangela uhlupho ngoba ngikhangela uhlupho kwathu manje laphana lusuka bese lukhula kakhulu. uPetro wakhangela amagagasi ukade ubehamba phezulu kwamanzi esebona amagagasi wenze njani wesaba watshona. So uKristu nxa esephakathi kwethu
ngezinye indlela so intando isingeka Kristu, ukudla engikudlayo sengisidla ngentando kaKristu, ukukhuluma sengikhuluma ngokwentando kaKristu. So mina ngiyasindiswa kusukela ekuqaliseni kusiya kupheleni. Umthetho kangisawugcineli sikuzakuthinta ukuthi ngisindiswe, kodwa so impilo yami. Umkhuleko aseyonto engiyenzayo, usuyingxenye yempilo yami. UsungumKristu phelele. Ukuba kuKristu kugoqela yonke into, ingozonke zempilo. Right. Mandla. Hayi, khonapho siyagcizelela ukuthi yilokho umoya oyingcwele akwenzayo maforo phakathi kwethu, uNkulunkulu ebesesinika ukwenelisa. Umoya oyingcwele nxa ephakathi kwethu ebesesivezela okungakukaKristu, thina bese siphiwa amandla ukubana senze lokhu uNkulunkulu afisa ukuthi sikwenze. Ungananzelela thina njengabantu sifisa vele okuphambene lentando kaNkulunkulu. Right. Kodwa nxa uKristu esebenza phakathi kwethu ngesiqu sikamoya oyingcwele, labantu bayamangala ukuthi kathi labo maforo balomusa, kanti nguKristu phakathi kwakho esebonakala ngezenzo. Kakhulu, yes. Sibuyele kuvesi ngu9 lapha, sike sikhangele into ezimbili uPaul azithintayo, aziqathanisayo lapha. Okufuze sizikhumbule. Chapter 3 verse 9. Ngitholakale kuye ngingela kulunga okungokwami okuvelela emthethweni, kodwa lokhu okungenxa yokukholwa kuKristu, ukulunga okuvela kuNkulunkulu njalo okungokukholwa. Hey, indaba esihluphayo naleyo yokulunga. Kukhona yini okwesizibazela khona? Uthinda. Okokuqala, umthetho kawusiniki impilo. Hayi. All right. Ngoqala singakubamba khona phana. Ngoba uhlupho lokuqinisa umthetho kuyabe ngathi umthetho yole impilo engunaphakade, yiyo engenza ngiphile. Osinika impilo nguKristu. So now khonokho ukuthi ngehluleke ukuzisindisa, kuthi ukuthi angila kulunga okwamukelekayo kuNkulunkulu. So ukulunga okwamukelekayo ngokwendodana yakhe, ngoba yona yaphila impilo epheleleyo. Yikho iBhayibheli lithi futhi yenziwa waba yisono ukuze thina samukeleke. So ngezinye indlela mina kumele ukuthi ngithathe eyami ukulokwami ukulunga ngikunika uKristu. uKristu abese ngesembatho sakhe abese ngipha okwakhe ukulunga okwamukelekayo phambi kukaBaba. So khonokho kuzakwenza ukuthi ngathi ukuthi umthetho awusoze ungisindise, kodwa ngisindiswa ngokukholwa kukaKristu. Okwaso lobunzima wathi Baba ayidlula inkezo, kodwa ngakungabe ngeyami intando, ikukukholwa kukaKristu. Yes, la kusambulo ngale ngalabo bagcina umthetho kaNkulunkulu, okholo kulakhe bantu kaKristu. Yes. Funa enxeba lelabo ke singathi thina asindiswa ngomthetho ngoKristu, sibamthetho ulahliwe. Sike sakuthinta kodwa ngithinta umcabango lo. Ukulunga ngokukhangela kumthetho uJesu ongalandaba la akusoze kungisize, ngoba kwenza uJesu afe wayefela umthetho wephuliwe. So umthetho ulesigaba sawo sokutshengisa ukuthi ngingcolile, angeke ngiwulahle ngoba wona vele ukhona, ngoba uJesu wafa ukuthi umthetho ukhona. Wafela ukuthi umthetho awungeke ususwe, kumele kulungisiswe okonakele umthetho lokhu ukhona. So ungeke ukuthi mlalelo umbukeli uthi na ngenxa ukuthi sengiqeda ukubuka esibukweni semidilize isibuko ngisibulali, kodwa uzaqhubeka ukuphila phela kusasa uzakhangela nga. So umthetho ukhombela ukuthi lapha suphuma kundlela, hamba ngendlela enje, indlela yakho nguJesu. So ogesayo nguJesu, ungatshengisa ulohlaka lapha. So uNkulunkulu uthi umthetho usendaweni yawo ungcwele wokusitshengisa amabatha lamaphutha. uKristu nguye osindisayo egeza lamabatha la. So singawususa umthetho ungcwele endaweni yayo, kodwa ukusindiswa kwethu nguJesu owafela ukuthi umthetho kawusuki, ubungcwele bonke bukuKristu esiphambanweni sakhe. Ngiyakuza ukuthi mfundisi ukuthi umthetho isibuko kasingigezisi kunjalo, kodwa siyangitshela ukuthi kangigezanga. So kuthatha mina ngiyakunelisa ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyegeza kumbe ngikhethe ukuthi ngingageza, lokho umthetho wakutshoka kusoze kuguquke. Haleluya. Uhlangicabangise lemfundiso ekhona eyokubana sithathe sigxile kakhulu ukutheni umusa kaNkulunkulu nguyosisindisayo bese sicina singasalandeli lokho okuyizimiso zikaNkulunkulu. Ungananzelela umusa ongasenzi sigcine umthetho
ngumuso ongasindisiyo Yeah. osenza ukuthi sihlale phakathi kwezono. So sithola ukuthi umthetho lowo vele uhlezi umile ingunaphakade, uhlezi futhi usincedisa, akula ngenye indlela esingawulahla ngayo ukuzisindisa. Kulamandla lokho kakhulu. Siyabonga. Manje awumbalele uverse ngo-10 usiya ku-16. Into eyodwa eqhakathekileyo ukwazi uKristu ihlobo zakhe. Verse ngo-10 usiya ku-16. Ngifuna ukumazi uKristu lamandla okuvuka kwakhe ekufeni lobudlelwano bokuhlanganyela ekuhluphekeni kwakhe. Ngibe njengaye ekufeni ukuze ngenye indlela ngithole ukuvuka kwabafileyo. Akusikuthi sengikuzuzile konke lokhu loba ukuthi sengiphelelisiwe, kodwa ngilwisa ukuba ngibambe lokho uKristu Jesu angibambela khona. Bazalwane, angikazibali njengosekubambile lokho, kodwa yinye into engiyenzayo, ngiyakhohlwa okusemuva, ngizama ngamandla ukufinyelela okuphambili, ngilwisela ukufinyelela ekucineni ukuba ngithole umvuzo uNkulunkulu angibizela wona ezulwini ngoKristu Jesu. Sonke thina esesiphelele kumele sikhangele izinto ngengqondo enjalo. Uma kokunye licabanga ngokwahlukileyo lalokho uNkulunkulu azakwenza kucace kini, kuphela nje kasiqhubekeni ngalokho esesikuzuzile. Kule mcijo embalwa lapha uPaul ayibethayo laphana. Eqhakathekileyo yiphi esitholayo kulesi sahluko? Mina ngithande lo athi khona ngikhohlwa okusemuva, ngikhangele okunjani okuphambili. Ungafunda ngengqungqulu, ingqungqulu bathi phezulu ngale ingabona okuthile efuna ukukubamba, ayiwasusi, isuka ngesiqubu esikhulu amehlo ayiwasusi kulokho enjani. Ufike ugcina ukuthi aluba kungaba lolutho olungaqhuma endleleni yalo, iyachana lalo ngoba kayisusi amehlo. So thina lathi aluba kungaba uMpostoli Paul lapho uthi amehlo wami ngiwabeka ngale, ngafelwa la, akangibambelele kufelweni kwami, kodwa ngikhangela ngale ukuthi ukhona ongithembise ukuthi kulokuvuka kwabafile. So ngikhangela kuJesu. So kuyasindiseka, kumbe kusindiseka ngcono, kuyasindiseka kuphela aluba amehlo ethu singeke sewasusa kuJesu. Inhlupho ziza kuba khona, kodwa singasusa amehlo ethu kuJesu, sizabona inhlupho bese sisiphambanisa sigcine singasindisekanga kakhulu. Number 1, ake nisigxile kuJesu kuphela, ifocus yebo. Okunye nginanzelela ukuthi uPaul kakafiki lapha afuna ukuba khona. Okusivezela ukuthi inkambo yokukholwa isuka kwelinye izinga isiya kwelinye izinga. Sinanzelela ukuthi nxa sisondela kuKristu ubudlelwano bethu buyagqila. Ubugqila lokhu kakupheleli khonapho, kumele sihlale sikhula kuze kuyecina sesimbona uKristu ubuso ngobuso. Kakhulu akupheleli khona lapha, siyakhula ekumazini uKristu. Mfundisi wami, okwesithathu ukuthi nxa ukumazi uKristu kwenza ukuthi uphikelele, ukhangele umgomo ophambi kwakho. Kwenza ukuthi ukwazi ukuthi ule ntambo omele uyichaya. Kodwa ke kwenzakala ukuthi kulezi izinto sizwayo la, omunye ukwakhuluma wathi nxa siphakathi komjaho uyabuka ukuthi kumele ngiyefika lapha ukuthi kona sengithola umqhele. Ungeza ukudini uzibuhlungu benyawo, awusathatha ingqondo uyihambise ebuhlungwini benyawo. Ingqondo silapha lamehlo ukuthi kodwa ngafika lapha kulomqhele. So kunkambo yesiKristu balelo abukeli, kunkambo yethu uNkulunkulu uthena kulento ezidinge sizazizwa zenzakala, ungakhohlwa ukuthi intambo yethu ukuza kwaJesu kwesibili. Akulandaba kule mkhuhlane engizayibona ngizwa kule ndume eyeze ngendlebe, singasusi. uPaul uthi ngizaphikelela, ngikhangele umgomo engilawo, umjaho esilayo ukuthi ekucineni sisindiswe. So kusinikisela ukuthi into eyodwa uPaul ayifisayo yikuya kuthola usindiso. Khonokho ungahlala ukwazi ukuthi kumele ngisindiswe, uzathi into eyodwa ngiyifuna ukuya ekhaya, uzabambelela nxa kunzima ubhekela lapha uyakhona intambo siyijayise siye ekhaya kuseni.
kuqakathekile bakholwa izihlobo zami ukuthi simethembe uKristu sibe kwazi lapho esisuka khona sikhohlwe izolo abantu abanengi izolo abayikhohlwa balokho bebambile balokho bekhuluma nganginje ngilokho nginjalo lokho kusengqondweni lokuzithethelela uPaul uyatsho lapho ukuthi okukodwa engikwenza ngiyakhohlwa kwayizolo ngibambelele ngigagadlele kulokho okuzayo yebo kule mfundiso ekhona ethi umKristu akumelanga ukuthi ahlupheke umKristu kumele ukuthi ahlale kuhle ayisikho uMpostoli Paul akutshoyo uMpostoli Paul kule umgcenge uthanda lapho uthi izilingo zonke engihlangana lazo ubuhlungu engidlula phakathi kwabo kungenza ngizwisise ngcono uKristu ngoba wadlula phakathi kwabo yes ukuthi kwenza nanzela ukuthi angisimo ukuqala ukuhamba endleleni lelameva uJesu wahamba endleleni lameva ukuthi aluba ngingaqinisela ukuthi umfundisi laphana ukuthi ama-muscles sebuhlungu kodwa intambo nansiyana laphana nxa kusithi ukuthi ngigaqe ngamadolo kanye ngigaqe ngize ngiyetshaya intambo yikho okuqakathekileyo yikho omunye okhulumayo esithi akuqakathekanga ukuthi siqalise njani kodwa okuqakathekile ukuthi sizaphetha ngoba bakhona abaqalisa ukuthi nxa kusemjahweni babonakala bebadonsa bephambili kodwa sokusachaya intambo besebesemuva kakhulu babatsho njalo umhelo bathi ubuhlungu kodwa bayaphinda kuphela lokho because ifocus eyabikhona ukuthi siye lapha uyayichasisa indaba leyana esike sibuyelele indaba leyi eyayizolo leyi ehambeni lwethu uyasho lapho ukuthi kuqakathekile ukubheka emuva kodwa ugxila emuva mfundisi nyazi abayibukela abanengi khona labalaleli abantu izolo abayikhohlwanga balokho beyibambile kuyini esingabatshela okungasincedisa ukuthi sibe le focus sikhangele phambili funa ukungasiza balaleli abukeli lathi esilapha ukuthi izolo kayibe kimi ngamanyathelo ukuthi ngiyabonga inkosi ukuthi izolo bengilapha kodwa esengiyikhona khathesi lengiya kukho kusasa kule thembu kudlule kwayizolo kungangenzi kungidonsele emuva kakunginike intokozo yokuthi inkosi ngiyabonga ukuthi lana engamanyathelo sengafika la kodwa lokho ngisiya phambili ngiyazamelela angimi njengoPaul pressing on ngisathi ekucine ngiyafika ngiyanqoba nje phambili ngesibindi bengicabanga ukuthi izolo yethu abanye ehlezi kayinhle kakhulu okokuthi nxa kukhulunywa ngawe uhlubele isibongo esilandelayo ukuthi uthubani sela leliyana konke khona lokho sikuchaya indiva sikhangele ukuthi thina siyechaya intambo futhi lo Sathane uyayazi izolo yethu kudlula thina siyazi ngakho uhleze esikhumbuza lapho balaleli lababukeli uSathane esikhumbuza ngalokho ade sikhokhona izolo kasibeni lesibindi ukuthi lanxa siyizoni ezinkulu silomsindiso omkhulu kakhulu osithetheleleyo lokhu kungasinyikinyi kungasibisele emuva kakhulu kulamandla lokho mandlo vele singakukhohlwa abantu abatsha baningi abantu uze umuntu sefuna ukucommit suicide ngenxa yezolo benginje ngizabheka kanjani abantu umhlaba abazali sendisappoint abantu mana isibindi ukhona osinqobeleyo uJesu osinqobele izolo vele ukuhlupheka sazoba lakho lo esikhuluma ngaye namhlanje wayesentilongweni kodwa umisibindi kalahli ithemba singaqhubeka sike sinanzelele lapha ukuthi umoya wesiprophet uthini ngendaba yena le mina ngibona siqiniselwa lapha uNkulunkulu esebenzisa umoya wesiprophet ibhuku umsebenzi wabapostoli ikhasi nge483 uthena laba bakhayo izimilo zabo ziqine kuKristu Jesu bame njengamaKristu aqotho uKristu uzakwenza konke ukuthi abahlenge nxa ukuthi bayame kuKristu bamthembile so sibona ukuthi uvele isiKristu sidinga kweyama kuKristu sidinga kwazi ukuthi angizihlambulula angizihlenge kumele sifunde kuyensuku zonke sibe kwathi siza kufika kumgomo phezulu sichaya intambo ngaye yena wayichaya intambo ngokuthi waphila wafa wavuka wabafileyo wanqoba so wonke umKristu kumele abekwazi ukuthi ukubambelela kuzifundo la kumazwi kaNkuluNkulu la kuzixwayiso kwenza ukuthi siyale sikhangela indlela siyibhekile so ithemba elinikwayo yikuzamela silo Kristu umnikazi wohambo siyakunqoba kakhulu ngengeza
Mina nginanzelela futhi ukuthi ngosuku kumele sibe sifunda ukusarenda izimpilo zethu kuKristu. Sihlale singabantu abagxilileyo kuNkulunkulu, sifunda ilizwi lakhe bese sisenza khona lokhu okuchiwo lilizwi lakho, kuzasincedisa ukuthi sifinyelele izimilo uKristu akhangelela ukuthi sibe yizo zona. Singaluza ifocus kumbe khona lokhu kungasenza ukuthi sigcine singafinyeleli umgomo uKristu akhangelela ukuthi siufinyelele. Kakhulu. Elder Ngwenya, singayiphetha ngayiphi indlela indaba yethu le kade singayo namhlanje? Asinanzeleleni babukela abalaleli ukuthi empilweni zethu zokukholwa kumele ukuthi ube uKristu kuphela. Yeah. Ukwezethemba asikususenini, ukufaka ethi imicabango asikususenini. Asivumeleleni ubaba umoya engcwele aguduze enhlizweni zethu angathi lokhu mntanami akulunganga, ngivume asebenze ukuze, ngoba iBhayibheli lithi uKristu ungumqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu. So ukusindisa kwethu kweme ukuthi uKristu sizamvumela ibanga elingakanani ukuthi alungisise izimpilo zethu. Umlobe ngumthandayo kubeka ngalindlela ukuthi uKristu umele abe ngowakuqala, first, best and last kukho konke sekwenzayo. Abe ngowakuqala, abe nguyoqhakathekileyo, abe njalo nguyokugcina, ngualpha lo omega. Indaba yokukholwa le asibekeni uKristu endaweni yakhe. Asimkhonzeni, kasimlandeleni, kasimlaleleni. Sokuthintiwe namhlanje kanti singaziqhenya ngakuphi. uPaul uthi konke kuba yibulongwe endlulekiko. Ebengicabanga ukuthi yikho engikwenzayo, yikho okuqhakathekileyo, yibulongwe kuKristu. Esikudingayo isihlobo zami nguKristu. Asikhonzeni uKristu. Nxa sisemabandleni singayenzi ngokwemisebenzi yethu, singazibazeli, asidingeni uKristu. uKristu angaphila kithi, vele izinga likaKristu liphezulu kakhulu, alikho phansi, kuzasenzela kahle. Mfundisi Dube, ungasigoqela ubususikhulekela njalo. Siyabonga ukukhanya kwelanga lemisebe yelanga ekulunga kwaKristu izaba phakathi kwethu uma siyama simthembile. Asimazini ukuthi nguye osungule isiKristu, nguye othungamela isiKristu, nguye osinqobisayo kulesi isiKristu. Ngoba ngaphandle kwakhe uthi angeke senze ulutho. Inkosi liphathise, inkosi lisize uma samukela ukuthi isiqiniselo sethu sokukholwa lokukhonza sikuKristu. Asibeni lesibindi kuKristu kuphela, hathi kwezinye izinto. Asibeni lethuba lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ubana usinika amathuba okufunda ngawe, wokufunda ngesibindi kuKristu, wokufunda ngentando yezulu. Sukhulumile Nkosi ngokuthi sikhohle izolo yethu ngokuyithatha njenge esinqabela ukuthi sikukhonze, kodwa siyibone njenge manyathelo ukuthi sazi uKristu. Sithatha namhla lo Jesu othungamela isinqobe ngaye, siphathe kulesi sifundo usitolike ngcono, sizwise sisuka lapha Nkosi cela ukuzamelela sikhangele usiphambano lo sini soza ngoJesu ngaye siyabanga siyakhuleka. Amen. Amen.